Would you like to learn the bassoon? Yes. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Be in front of the blank at 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. I will still be sleeping. Byddai dal i gysgu. Byddai dal i gysgu. Byddai dal i gysgu. Isolin's head is bigger than a watermelon. Mae pen Iselin yn fwy na melon dŵr. Mae pen Iselin yn fwy na melon dŵr. Mae pen Iselin yn fwy na melon dŵr. I'll see you when I'll see you. Welai di pan welai di. Welai di pan welai di. Welai di pan welai di. Don't tell anyone. Paid â dy wrth neb. Paid â dy wrth neb. Paid â dy wrth neb. I'll contact you in the near future. Neu gysylltiach chi yn y dyfodol agos? Neu gysylltiach chi yn y dyfodol agos? Neu gysylltiach chi yn y dyfodol agos? Why won't you phone him to explain? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? The manuscript will be kept in a library. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Will you be paid for the work? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith?
What do you see in front of you? Be wyt ti'n weld o dy flaen di? Be wyt ti'n weld o dy flaen di? Be wyt ti'n weld o dy flaen di? When exactly did they phone? After she left or before she left? Pryd yn union ffonio nhw? Ar ôl iddi adael neu cyn iddi adael? Pryd yn union ffonio nhw? Ar ôl iddi adael neu cyn iddi adael? Pryd yn union ffonio nhw? Ar ôl iddi adael neu cyn iddi adael? They went to Marrakesh, but they didn't see Rocco. Aethon nhw I Marrakesh a welon nhw Morocco. Aethon nhw I Marrakesh a welon nhw Morocco. Aethon nhw I Marrakesh a welon nhw Morocco. I am sure that it was gold. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o.